Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata nimena lunglei tunat khola sampul endika shikai pakhat mu ania ZMC sampul endika COVID-19 shikai mu ani lo thung Mizoram Baptist ko hran chuan kumina an ko hranin khom pui hrang hrang buat sai tur ruwa man chu hripui leng wangin an thul vek don asama tuilian kai hnoya voin khan mi pahni an thi India rama COVID-19 shikai enkol dam chu za somruk pahni point pakua pathum anni to nimina lunglei tunat khola sampul endika shikai pakhat mu ania ZMC sampul endika COVID-19 shikai mu ani lo thung nimin khan lunglei tunat laboratory ya sampul somni pariat endik ania shikai pakhat mu ania mipa kum somthum palimi meltea BSF chachum khung hran lai shikai danga tanga kai chhong ania sampul endika hri mu lo zinga hian BSF mi pali baka shikai nai chiltu mi somni pathum PC pharmacy in entirte antel bokani nimin ve khan ZMC lepa sampul zani somsari pakhat endik ania shikai an omlova heta endik te hi Aizawl district mi som kwa pathum lunglei district mi som sari champhai district mi som pakwa serchhip district mi som ruk pasari longthlai district mi som ni pakhat le ebenezera dam lo pakhat ania lungleya sampul somsari te hi BSF rikain an lo hnai te atanga lak anni hetiang ania wang hian lunglei khopuya veng then khat chuan an veng chunga nilai ni atanga in khar khip an puan chu voinlam khan ti topani thu an puang BSF mi COVID-19 shikai ten shi an kai ti an hriat ma an lo hnim hnai te chuina swab sampul laka endik tur atama wangin zirtomni khan ZMC laboratory a endik turin sampul somsari thon phei ania heng mi somsari te hin min khan ZMC laboratory a endik ni in azawain an kai lo ti mu chua ani COVID-19 shikai mu chua tharber 131 battalion BSF mun puimel te a an cho chhum hi CCC SIRD puk puya tukin khan dalu ngal ania tundin muna lunglei district COVID-19 positive enkol mek mi som pakhat an omta ani nimin chundar som panhi le voin chundar som panhi inkar khan lunglei district in khung hran na hmuna tanga chhuwa an omlova hemi hun chung vek hian khung hran tharmi panga omin an vain state pona tanga lo ho an nia hrikai ten an hnim hnai nia zon chhuwa mi somnga vel sampul endik tur ala oma voina achan ve vel an endika ZMC lama chuan sampul thon bel tur omri lawani heti lai hian phailama tanga lo ho longtlai district an panna konga until eina restaurant thoktele until leina ommi som panhi te sampul chu ama endika hrilaka filima se film kurthila endik non le ania endik non na po an filim le vekti thudon ani heti lai hian nimin khan ZMC train COVID-19 shikai enkol mek Aizawl district mi pathum mi papakhat le mei chepahni chuatir ania chuatir thartei chung kwa ania an fanu hi kum thuma upa ani voin khan ZMC laboratory a sampul za borvel endik chhomek ania result hi zanin lama hria thei be sei ani ZMC a hian COVID-19 shikai mi somli pathum enkol mek ania voin khan dam lo pahni te chu ulukzoka enkol ani theinan ICU a son ania tundin huna isolation uata shikai somli omin ICU wa mi pathum anom meka ICU iwa mek dam lo te ngai tom lutuk anni lawa isolation uata omzinga harsana nei an omlo nin thoktu te chuan an soi Mizoram COVID-19 shikai mu chua to za chu zani somni pasari annia damlo za somnga enkol dam anni toa shikai enkol mek somsari pasari an oma thi pui an la omlawa tundin huna hian COVID-19 veizinga za zela somruk paruk point pathum pasari andam to ani ruasur kho chenga wanga inrin nia zema bok kanan tharveng petrol pump thang leimin chu tun thlengin motor tlang theya then fai alani lova chung koli anin thiar chuak thudon danin he leimin hi voin pathian nia po ala chet belzela lir theyang chi ma atlang theilawa he wang hian abul hnaya chung ko pali te anin thiar chuak ani zema bok east branch oima hruai tu te hena tang thudon danin helai mun hi tun hmalam deuh khan alomin to thina in mun laina atanga intran ni in an soi zirtom nia tang khan helai mun hi ron min tran le in kong chak lam pu zo kai lian namte te in mi pako chen na chu luangam lovina oma pulal ompue in chung ko member pariat omna pulal thazawa in chung ko member panga chen na le mani chawa om Alexa te chu anin lu ame ka tang hian anin thiar chuak ani
leimin hi azual zela lunglian tak tak te atla boka leimin huam chung hi fit somnga don ani anrin thu weme hruai tu te chuan an soya nimin lam khan leilei na khol mangin an nor tlang zoka motor pathum vel atlang man tin amin bel le a amin hi azaw tol tola puzo kai liana in chaklama khi ala ombok ni in an soi tuna hian lir thei atlang theilo mai ba ka mihring po kaltlang phal ani ri lawa lir thei te chu zo khosang lama hel tir an nia zo khosang lama hian kong thama se ate dewa wangin lir thei ai no to na sa hle nia hriat ani leilei na kholin awm chil renga district thunei tu tele police lampoin helai mun hi anom chil nia thudon ania helai national highway enkol tu company Sivalaya construction company na thok te chuan an khol mangin kong hi an thian fai meka hetila hian zema bok AL road petrol pump thlang CWC chaka puzo kaya inchu kong chaka tanga leitolin atitlu bok ani tun nai Uttar Pradesh Muzaffarnagar Hindusa khomun pui ashrama marchak mi pano pang kumtling lo som chan chua zinga Mizoram mi antel ni oma thudon ani Mizoram police ho tu te thena tanga thudon danin no pang paruk te hi mizo ni lovin ma mi district chakma emo bru emo nam no pang te ni omin an langa thu chiang le kim changjok ngai chan mek ani ramchung chanchin buthen khatin an chua danin he ashrama thok te hian lekha zirtir tura an thlem thak no pang the an pong sual thina karma sabul lama chan chua an ni nuwa he hindu sa khomuna an ho tu pa Swami Bhakti Bhushan Maharaja chu policein an man to ani July ni soma Mizoram Baptist Kauhran Administrative Committee thukhom chuan COVID-19 ripui lenga wangaramin boina ato awangin kumina Mizoram Baptist Kauhran hnuai pastor bial in khom puitur le Area Baptist Council in khom puitur chu thul mai ni se anti Mizoram Baptist Kauhran calendar ani poimo ruam man loka chuan kumin October ni atangani li hi BCM nuaya pastor bial sang a in khom pui hun turania October ni somni pathuma tangani somni panga hi Area Baptist Council in khom pui hunata na ruam man ania amai ro chu hrilenga wangin heng in khom pui poimo pani te hi BCM thunei tu sang chuan thul mai ni se antia hei ba ka hian TKP BKHP BMP le KNPBL huap in khom pui te po thul ni se antia hetianga in khom pui lo tur rel ani lai hian in khom pui hun tur ruat a te hian bial huap ko than pui TKP BKHP BMP le KNP ro rel tho tur ania ABC ro rel in khom po kalpui tur ni in ABC ro rela hian ABC Executive Committee member te ba ka a huam chung pastor bial tina bial OB te antel don ani Diakon Presbyterian Kauhran Committee in ruam man na alo siam lok to angin voin pathiani khan baptisma sacrament in khomania no pang pariatin baptisma anchang Kolasip district magistrate in a phalsak angin sacrament in khoma hian baptisma chang no pang tele annu le pa Kauhran Committee member te ba ka Kauhran meichia Christian Thalai Paul le Kauhran Pawalai Paul atangin office bearer chin antela no sen mi papahni le meiche paruk te chu bial tu pastor Reverend H Zathuaman baptisma chantirin thucha asoi ngal bok ani chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puan ani Brahma Pudra tiamin asama luilian hova tui alian hlea la omchin chin chia na pelin aluang hlom asama tuilian hian district somni huam chunga mi puinuai riat le singa chuanga ti buai meka tuilian hian thlai china hun hector singli sangruk munvel ati chetoa mi pui sang ko chuang ta chu relief camp lama anin suan lut to ani demaji le barpeta ta chu tuilian turna sa district jingan tela voin khan gauhati kiang hnai mel som pani mun tia soya leiminin mi pani achil lumbok ani darkar somni palikalta chung khan India rama COVID-19 shikai sing khat sang kuale zanhi somthum panga enkol daman nia India rama shikai enkol dam chu za somruk pani point pakwa pathum anita ni ramchunga COVID-19 shikai enkol dam to chu noi nga sing thum sangli le zaruk somni pakhatan ni toa shikai enkol mek ain enkol dam to hinwai ni sing kwa sang ni le zanga som nga pariatin antam to zok ani chanchin thar puan ti to main chanchin tlang pui nimina lunglei trunat khola sampul endika shikai pakhat muania ZMCS sampul endika COVID-19 shikai mu ani lo thung Mizoram Baptist Kauhran chuan kumina an Kauhran in khom pui hrang buat sai tura ruam man chu hripui leng wangin an thul vek don asama tuilian kai hnoya voin khan mi pahni an thi
India rama COVID-19 shikai enkol dam chu za somruk pani point pakua pathum an ni to chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani